Suruh kali ini. Kalau ada mau beli motor beli. Dan abang pikir ini Chan. Bilang kita sampai pos makan sama mancing baju sama. Tenang, tenang. Mantap. Bersahabat brother. Makassar, mantap. Termulai ya brother. Kopi umum beribah. Delawan. Oh, bagaimana tangan Tom? Biar pelan ya. Gimana motor tak? Kapan acaranya? Katanya. 12 bulan 2 minggu lagi ya. Oke, brother. Jadi pagi ini kita baru mau berangkat ke Malino. Ternyata sudah jam 9. Sudah lama saya tidak pernah tulis. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a Perjalanan sudden dari I don't Samata look at kisaran anything the jam. same way. Tadi Gotta build terpojok up all sana my brother. thoughts. Perjalanan yang menantang. I'm Ayo sorry kita that I'm nikmati. so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Mantap, mantap. I never really asked Oh, to be bayar brought kamar into dong. this place. Weh. You wanna love me, Bagaimana kamar dong? baby, I can taste all the highs and the lows. No, you'll Nah, never be the same. nah, apa I don't sih? really wanna hurt you, but I can't control the pain. Wih, You're sticking by my side, baby, sudah we'll kali be ini. okay. Okay, Ayo. okay, baby, you can be the change I need today. I promise Kalinya sering tapi menikah. Hai, lagu tau gak saya kalau kali ini ya. Sudah gak? Kalau ada mau beli motor beli. Kenapa gak kencang? Tidak ada orang mau ajak kak. Mana menjoget paling. Hah? Ayo gak mau ya. Dan abang pikir ngicah. Nasi kuning yang belok kiri ada beli sana. Belok kiri ada kan. Situ kan? Kalau 5 bungkus datang. Hai, mawang. Kita mau isi perut dulu. Ini asli ini. Halo brother. Sudah makan, sudah santai-santai, ngopi-ngopi, terus masih jauh, jam 11 lewat. Nanti lah. Bilang Sudah mau? pos makan berapa gitu? Tidak. Bilang kita sampai pos makan sama mancing baju sama. Siap, siap Om. Oke? Iya. Awas. Lanjut Om. Siap. Kasih dulu supaya memang Ah? memang bisa. Siap. Hah? Mantap. Udah malam sini Om. Oke. Ratakan. Siap. Ayo, Assalamualaikum. Siap Om. Ampri, ampri. But I've known you too long, it hurts to watch your eyes fade as you fade away. As you Sepertinya legend brother. Tenang, tenang. Gaspol, gaspol.
Itu diambil dia. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, Lebih panas. today's gonna be a good day. Wake up, 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 today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Feel good, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, it's like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts always on the ride. Head full of thoughts, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swallow all the bad for the Mantap. good in my head when I'm lost. Kontrak. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaking kali. my patience. One day at a time is how you operate a cadence. So flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Kas kempes banyak Rama. Licin. Nah, tak mohon. Today's gonna be a good day. Waktu nih. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Di jalur pertama kita sudah dihajar, brother. Set your Karena saya aspirations. mulai kelelahan. Pemancing luar biasa. Dari motor tiba-tiba isinya mati, brother. Kali ini saya jalan bersama rider Formula 1 yaitu Bro Ali. Dan lagi andalan saya jalur yaitu Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap. Yang berbahaya adalah ada pengerasan di ketinggalannya, brother. Bersemangat, brother. Makassar, mantap. Oh, kira siapa tadi? Aduh, motornya nanya di bawah lari, brother. Om, semua. Yang mana nih? Kiri So kanan? I'ma fake it till I make it. Lepas. Positive thoughts are Wait, bro, overtaking my ayo. patience. One day at a time is how you operate a cadence. So flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like Mulai, a brother, mulai, narration. brother. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Mulai, Wake single up, track.
Minum kopi Om Amri bang. Om. Parkir sama dulu, di mana kamu mau lewat? Om Yala. Mantap. Cuma tidak ada jalan nih, tidak ada jalan. Terbalik bro, terbalik ya. Aduh. Keras kau. Kerja di mama. Banyak kan yang muter balik. Kita provokator suruh pulang biar kita naik. Biar kosong, terlalu penuh jadi suruh kembali biar kita naik. Mantap. Ada anti di atas, sabar. Semangat. Dari satu tangan. Mantap. Woi putar. Ini dia aja yang komandoin. Ayo putar ki semua, putar ki macet ki ada. Bagaimana triknya? Mantap toh? Kita arahkan semua dulu peserta pulang supaya kita bisa naik. Bukan memutar. Kita mencari jalan yang terbaik. Salah jalur. Gimana ki? Sama Kamri ini di bawah. Jangan-jangan muter juga. Ya ada sejarahnya pak. Masa mau ditinggal cendol? Jauh rumah makan. Lama tidak main, sekalinya main tidak lama. Ada sesukalin itu jalan. Cuma kalau udah minum itu bakuana biasa salah jalur. Bagaimana jalur kalau buat event one day ini untuk di daerah Goa sekitarnya? Tergantung lokasinya di mana. Kalau Malino kan banyak view-nya toh. Kapan jalur ekstrimnya? Karena banyak pemain juga kalau jelek jalurnya dia tidak mau mengikut. Harus privat dong. Kalau privat pasti di jalur Mutar. Siap. Mana link? Berhasil kinai. Terus motor, jangan ngambek ya. Kiri ya. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror and he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Tanyakannya S. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm Woohoo! Wah, ternyata masih ramai. Gak bisa lewat. Siap. I'm so good. Oke, bro. No, I'm never Tangan. turning back. I won't stop on the fight. Yeay. There's nothing left. It's so what? You're gonna be hurting bad. Cause I've been Delawa. coming back. You don't wanna Oke, kembali Ben tadi bilang Amri. Oh, bagaimana tangan Tom? Amam nih. Sangat yang sakit bukan ada Oh, sudah dipakai. Ya, istirahat brothers. Kayaknya tadi malam udah tidur ini. Biar pelan, yang penting full jalur. Banyak inovasi baru yang selalu yang itu. Dari bahayanya. Dari mana ke jalan-jalan? Di mana motor tak? Kira saya nak bawa panitia motor tak? Dari Kursor Makassar. Ya, mantap. Kapan acaranya? Katanya. Tanggal 2 bulan lagi ya. Lapangan Bayangkara. Itu Ukurannya ada nembak, kita siapkan nanti pit stopnya. Startnya dari Polres, kita masuk ke jalur. Setelah jalur nanti ukurannya pas makan siang kita di lapangan tembak. Setelah itu kita ada beberapa masjid yang kita kasih amal kota. Nah, silakan nanti teman-teman mengisikan rezekinya nanti buat amal di beberapa masjid yang lagi dibangun. Jangan terlewat guys. Hari ulang tahun Bayangkara ke-78. Jangan lupa datang di Palopo. oke Om. Mantap.